I evo, znači tačka C ima koordinat 2 i minus 2. Proizvodni x0 puta y0 je jednako minus 4. Rezultat je od A minus 4. To je na onu dio 2011. Idemo dalje. Mi ćemo raditi jedan elegantan zadatak sa ETF-a 98. Kaže ovo. Zadatak broj 98. Ne, 19. pardon, izmijenam se 17. Da, izmijenam se 17. zadatak. Kaže, zbir svih vrednosti realnog parametra K za koje je prava y jednako kx plus 1 dodiruje parabola. Y jednako x na kvadrat minus 2x plus 2 je. I sad su vam ponuđeni rezultat. Evo, od A minus 5, od B minus 4, od B 3, od G 4, od D 5 i nezaobilazno N. Profesor je veoma rekao malo pre da se sve one formule, uslovi dodira prave i kružnice, elipse, hiperbole i parabole dobijaju iz uslova tangente i kad se zameni ujednačenu prave, ujednačenu krive od drugog reda, da se onda taj rezultat izjednači sa nulom, to je odnosno diskriminanta se izjednači sa nulom. Pa ćemo mi ovo ujednačenu sad zameniti, znači kx plus 1 jednako x na kvadrat, 2x plus 2, x na kvadrat minus, ovdje ćemo staviti k plus 2 puta x plus 1 jednako 0. I naravno, ako ćemo postupak rešenja, to mi znamo iz osobine kvadratne jednačine, stavljamo da je diskriminanta jednaka 0. Jer ovo je parabola i ovo je gore kao to znate. I naravno, to je b na kvadrat je 4ac jednako 0. Ja ću sad malo detaljnije ovo da vam zapišem, da se ujedno i podsjetite formula, jer kad se više puta podsjeti, onda 4ac, to je onda k plus 2 na kvadrat jednako 4, k plus 2 je 2 ili k plus 2 minus 2, k je 0 ili k je jednako minus 4. Ovdje je, kaže ovako, zbir svih vrednosti, evo, ove dve vrednosti, to je, znači, rezultat od B, i to je taj. Vi morate svakako zaokružiti ovaj rezultat, koji vam je tamo ponuđen, i čak i ako ne rešavate ceo zadatak, možda možete da se nekako snađete u svemu. Idemo dalje.